Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli delu setas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor rakhe kari India ya kasngi tinyo la ka jong kariti sanshari ka bahnya pholai ne ka Republic Day menta kasngi la rakhe ya ka 12 National Voters Day nim kasngi hamigalia But penbena ka sokal pedeng ya kicing ya ki kandas palai khondai tlik police medal hashwa ka ching rakhe ya ka sngi ching yo la ka jong kariti sanshari Republic Day arhajar arphoar hashwa bangin le chiki khobor ki babnya ina shashkor ya ka ni kicing penbena Namar ba kicing pan COVID-19 kanang posted hakikat tu kan ni ki benta jong kari ni kan tu namar kata ya ki no sngap jong ni ba ken long ki ba pikir da ka ba pendap pura ya kicing IT ka ba ya rap lem ni ki wait kan thup ki khanna ki ba hakarta khatsan hadu khat plus nem ba ken ni IT ka kajing don jong knyang jing pam Omicron kalong ka bingi dai ban shimkhya ban yadana u kumtang ipen kan mau ba phide ban bateng ban yaile yakine lightly ka rukom le ki basuk dang ya ka jingda khamat bat khamut penjinga iwei na iwei pan bat kham le ko ya ka khti bat ka khamat na ka banta ki jing tip ba banya shapang ka jing pang COVID-19 phila ban phone hau national helpline number not iwei a like handai hinyo pranot sau hnrio bat iwei not hinyo san lani hau helpline number ka megalia iwei not pra bat iwei not hinyo not mentapan ke khubor ki ba banya Kari India karakhe menta kasngi ya kasngi jingyo la ka jong kariti sanshari ka bahnya pholai ne ka Republic Day ka jinglang rakhe ka bahe ka nong Harajpat New Delhi ha ka ba President Ramnath Kovind un shim ya ka salute na ki kan hon be shimbanta ha ka parit ka jing rakhe menta kasnam ka long ka ba kham karpang namar ka dei artat kasnam rakhe ya ka jing dap nyo phosan snam ka jingyo lai lu jong kari bala rakhe ha ka leng kari kom ka azadi ka amrit mahotsav kum kadak sa kan mau ya kani katnat ya dari kalapan bet penbiang ya ki rukom le batmai ha ka paret harajpat ha ka bakindan baro arpuwaitli ki tabut pin inam khat artli ki badai jong ki jilla bat union territory ba pher bat khandai tli pat khandai jong ki tanat rekam katabut na Meghalaya ru kan pen inam ya ka jingdap sampos nem ka jingyo jilla ba pura bat ru ka history bat jing ai buram ya ki cooperative society ba lam khaman da ki kan thai bat ki seng yarap ladi nalor kine pen iru ikityar shnakti balashna ne kise bat ushin rai la kadong uba paunam jong ka jilla Kum kacingkan mau buram ya kasngi bala seng ya ki Election Commission of India hak arpo santarik ukala langkot syajar khandai spa sanpo ko office jong Chief Electoral Officer Meghalaya galarake nin kasngi ya ka 12 National Voters Day ha State Central Library Shillong Habakran hakajilang ka Chief Secretary jong ka Meghalaya ikong RV Suchang ibalong kum ka kongsan ilong ba ka jingdan kam jong ka nikasngi ka long ban pinkan mau ya away but ka way ka nong shong jong ka ri shapang ka hok jong ki kum kinong tap vote da ka be shimbanta ha ka jing tap vote kinong shong ki bala kinjo khat plus nam karta kidan ka banta ba kong sambha namar da ka jing tap vote jong ki lanang pen im bat pen rhem ye ki hop tan ra jong ka sanshar pat ba ikong suchang ila pen pau ka jing kermen bada ka jing wan ka technology bat jing penyai online ni ki kam ki jam kambo ne ki samla bat kinong tap vote kila ban shimbanta bat ka ne ka nyarap ban pen poi sha ka thong jong ki Election Commission of India ha ka ba iwe inong tap vote ru in undu yakalat ban tap vote Kum shibinta jong ka program la samru ye ki epic shakitu ki badang pendung kerteng thamai ka kongsan kala pliru ya ka photo exhibition democracy at the rate 50 Shuwaya kani ka Deputy Commissioner jong ki East Khasi Hills District ikong Isawanda lalu ila ka we lama ya ka walkathon walk for democracy ka blasdang na madan yerunghep bat pinkut Haste Central Library ya ka National Voters Day la rakheru hakibai ki district jong ka Meghalaya
Kanagalang ru kales nok ti lang bat kari hakajing raki yaka 12 National Voters Day NVD hinan kasi hakaba u Chief Electoral Officer Kanagaland uvi Shashank Shekhar ulapen kan mau bakadai kajingkit kli jong baro kamtam kisamla kibidang yo ekahok ban tap vote hakasin kabanan kong bakin pendep yala kahok dakajing khu jingsur bat aiman semlam yaki weiru bakin le kumta Ushekar ulapan pau ke jingkermen bamang laki nong song kinya le shitom la shimet nekan tup lang baro ban penklang ye kerukam tap vote ke bahok kat kon kareti sensyar patba Uve Shashang Shekhar ulapan kut burami ke nong tap vote badang penrung keteng temai bat airu haki yak elector photo identity card epic bat lapan kut buram ru yak hinyangut ki best booth level officer Kanekadek All India Radio Shillong Gabuan Lam Shapi Yak Kubor. Kaso karpedeng kalapan benaban ai kandai spa lai pukandai tali ke police medal haswa ke jingraki ya kesengi jingyo la ke jong kariti sensyari Republic Day arajar arpawar. Kat kung katanat kol bari jong kaso karpedeng na ki kandai spa lai pukandai tali ke takama si spa prapo kandai la ai na kabenta ke police medal for gallantry PMG prapo pratali na kabenta ke distinguished service BPM but Andrew Spa Andrew Pau Artli nakabenta ki meritorious service PM. Armut ki pulit na Megalia uba ban perkat nongsi Deputy Superintendent of Police Special Branch ulayo pediam ya ke Police Medal for Meritorious Service but uba Tandranath Karbani Driver Constable Jonko Fire and Emergency Service ulayo pediam ya ke Fire Service Medal for Meritorious Service. Ikong Badablin War, Professor Jongka Khasi Department, Northeastern Hill University, Meghalaya, in sayok pediang ya kepat Mashri Award mentakasi, now President Kari India Uramnath Kovind, nakabenta ke Jinsakri Jokni, hakaban kentil ya ketok ketarbat ke puli putih. Ikong Badablin War ila pendep ya ke MA haka English, MPhil haka Linguistics na ke Delhi University, but PhD haka Linguistics na ke University of London. Kibenta be kamsung tenat bat kamtibet kilong haka Khasi morphology, phonology, sociolinguistics, kejing penkelash kewepat kejat ketien haka tok katar Khasi bat kariti dustur Khasi. President Jong Khel State People's Democratic Party HSPDP uba KP Pangnyang ulay ro yung Menteri Rangba ke Meghalaya ukan rat ke Sangma bat yung Menteri Rangba ke Assam Uhimanta Biswa Sarma nakabenta ke jing Shimkya bat let shitom jong ki banweng no ya ke jing jong ke jing ka Japun bat ulakan tu ya ki baru angut bakin penyat saprang ya ki kam banweng no ru ya ke jing ka Japun hake hendriu teli ki jaka badangsa kentup ya ke langpi bat ya ke blok 1 bat 2. Ulayaro eki atli ke sorka jela ke belalak banwengi ke jing bat binyau pan baki priu ki habban ab hadu sanposnem banweng yakani ke jing Uba Pangyang ula kentu eki angut ki Menteri Rangba bakin bud eki ne kejuk kananti jong ke jing syakri hop haka banwengi ke jing haki hendriu tuli ki jaka badangsa. Kejing ya ketika banyada na kejing pang COVID-19 kalatam ya kesispa Andrew Pawar kelur kandai Pawar lak hari India. Kejing kot kibriu hakari kalong kandai Pawlai point katsan na kesispa. Ha Meghalaya laispa kandai Pawnyongut kibriu kedang yuk temai ya kejing pang COVID-19 hinan kesengi. Arspa kandai Pawlai ngut kibalakon bat iway ibalaklat. Kat hadu enin kesengi kedon araja laispa Andrew Pawungut kibriu kibadang shitom hake jela. Ke East Khasi Hills District kadai kabadon buntam kibadang shitom kata siaja sanspa Pawungut. Ya ke 50 drums Ambeng Wangala Festival kam Youth Festival ke Bahendriu larake Hamadan Garagre jong ke Southwest Garo Hills. Kani kadai kata masalak kenan hadin ke ayam ot jong kijai bendeu Garo balaju penlong ya ka manla ka senem.
Ya kani la jule kum kejingle buram ya uplay singi jongki ubalatip kum usal jong kani kata masa kala sedang nen kasri batkan kut mentah kasri kat tu ku khabar kalakut nak All India Radio. Shalom.